Pozdravljeni v današnjem kulturnem raportu. Tokrat smo obiskali akustični večer v Centru mladih Koper, namenjen avtorski glasbi. Poglejmo, kaj so povedali izvajalci večera, nato pa prisluhnimo še koncertu. Prostore Centra mladih Koper je konec tedna napolnila grunge glasba, saj se je tam odvil akustični koncert. Svoj avtorski material so predstavili trije novi neodvisni izvajalci, ki črpajo glasbeno inspiracijo iz grunge undergrounda 90-ih let in mu dajejo nov, svež pridih ter lastno izvirnost. To je v bistvu event, ki podpira, začelo se je z podpiranjem lokalne avtorske glasbe. Z Volume 1 smo naredili in v bistvu tematski večeri so tudi, ampak da so unplugged, v bistvu z poudarek na akustičnih kitarah. To drugi event je bil na klasičnih kitarah, tako malo eksperimentiramo s to unplugged muziko in predvsem je poudarek pač na avtorski glasbi in da se rešimo teh coverjev. Kakšen večer pa je danes? Danes je tematika, danes je v bistvu 30. obletnica smrti Kurta Cobaina in smo v bistvu slučajno dobili ta datum. In smo izkoristili to za narediti v bistvu tipo alternativni grunge večer. Z dogodkom je organizator želel poudariti predvsem avtorsko glasbo, saj meni, da cover bendi prevečkrat prevladajo in bi na sceni rad izpostavil sveže stvari. Tudi sam je glasbenik in se je duetu Sick Breed pridružil na odru in del koncerta zaigral z njimi. Poleg njih so ta večer nastopili tudi kantavtor Matija Vizintin iz Zamejske Gorice ter glasbenik in producent Gašper Letonja, ki nastopa v svojem solo projektu ter v nekaj bendih. Zelo različne stvari. V bistvu z enim projektom delamo čisto eksperimentalno elektroniko. V bistvu je nek tak multimedijski projekt, da so tudi eno VJ-ko imamo, pa pač mi pa nekako podlagamo te vizualije. Z drugim pa je pa The Canyon Observer, ki pa igramo tako eksperimentalno metal glasbo. No. Je pa bolj šarf, ne, seveda. To gre se za avtorsko glasbo, če prav razumem? Vse avtorske glasbe. Kako pa v bistvu poteka ta ustvarjalni proces? Čisto različno od projekta, zares. No. Recimo pri Marti Fakuč, ne, ki je pač ta multimedijski oziroma intermedijski projekt, poteka zelo svobodno. V bistvu na licu mesta tudi včasih delamo, tudi na nastopu zares. Se pravi, zelo taka free forma. Pri Canyon Observer je pa pač dodelana glasba, no, oziroma pač dodelana, pač se vadi in se potem pač izvaja skladbe, tako tudi pri mojem solo projektu. Duo Sick Breed pa sestavljata Max Drobež iz Ljubljane in Damjan Sterči iz Obale. Igramo že, 9 let, 10 let, predolg časa, ampak ja, zdaj smo pa v Kopru. Smo pol, v bistvu zdaj sva duo, ker je Bobnar šel ven, žalost. Ampak jaz sem iz Ljubljane, Damjan je pa iz Obale, tako da jaz sem tudi rojen v Izoli, tako da malo Obalčana je v meni, ampak ne preveč. To je nekako to, igrava pa grunge. Ja, danes je večer posvečen Kurt Cobainu, je imel na vaš band kakšen vpliv tudi on? Pač mislim, ja, definitivno nekako jaz, ko sem začel poslušati Nirvano, se je naša muzika čisto spremenila. Saj danes je tudi obletnica njegove smrti, mi je nekdo povedal, kar je kar random, glede na to, da je akustičen grunge večer. Ampak ja, pač definitivno je Nirvana imela vpliv na nas. No. Igrate avtorske komade? Danes izključno avtorske, pa tudi v bistvu ponavadi samo avtorske komade, ja. Kako pa poteka ta proces nastajanja avtorskih komadov? Drugače sem zmeri, jaz sem vse napisal za te prve albume, za te prve 2, ampak zdaj, odkar je Damjan v bendu, pač skupaj pišemo in si tudi delimo avtorske pravice, kar je kar fajn. In moram reči, da sem ful vesel z novim pač writing procesom, ker je veliko bolj, skupen, veliko več stvari se zgodi takih zanimivih, kot če bi sam jaz pisal, ker je postalo malo monotono. Zakaj pa je pomembno, da v bistvu spodbujamo vas, neke mlade avtorje, glasbenike in da se v bistvu ustvarja take evente kot danes? V bistvu ni pomembno, lahko bi vsi umrli, pa ne bi noben vedel. Ne, se hecam.
Pač nekako smo v neki dobi, ki je malo škoda, da poslušamo toliko neke tuje kulture, pa nič ne dajemo na našo. Ne, tako, se bi rekel, da ima takle na obali veliko bolj tako hegemonsko sceno, veliko bolj ste povezani. No. Definitivno je tudi v Sloveniji veliko te, pač eno mesto, drugo mesto, pa itak smo na koncu pač vsi isti. Ne. Ampak fajn bi bilo, da podpirate bende, zato ker pol bi mi imeli več denarja. Ne, maluška naj scena, dobri so koncerti, vibe je dober, tudi klej od CMK je sploh super, tako da zato ne. Delček koncerta, ki so ga pripravili izvajalci, si sedaj lahko tudi ogledate. Prvi se je na odru predstavil Matija Vizintin, nato pa duo Sigbrild z Markom Godino. When you start realizing it's not alright, I still get lost in the middle of the night, worrying, thinking, finding a way, standing on the right side, okay. Sunshine won't stay entirely from below. I can seem to be like to light a gentle. Maybe I should make a move or just go away. Just avoid the sky to change and turn to gray. When you start realizing it's not alright, I still lost in the middle of the night, worrying, thinking, finding a way, standing on the right side, okay. You should never listen to the words they used to say. Just get it over, go and make a step today. You know it's all about the things you love to do. Faith, love, passion, it's all up to you. Hvala. Torej, naslednji komad se imenuje Looking Through the Glass. Je malo težko razložiti v slovenščini. Sem Slovenec, v bistvu, samo malo po domače govorimo, pa bom skušal vsekakor. Govorim malo metino vizijo, recimo gledati torej skozi steklo, skozi okno, oziroma drugačno perspektivo. Recimo vsak ima lastno perspektivo v glavi, vsak ima drugačno, vsak ima drugačne barve, tako da recimo je treba spoštovati vsako, ki imamo in res recimo without pointing the finger, right? Okay. Looking through the glass.
let's dive in the cold, a little world. Voilà. Adesso. Ja nimam kitare soliste, tako da moram napolniti sceno, tako da morate razumeti. Naslednji komad se kliče Where the Sun Would Save Me. Enkrat sem se hotel samo zahvaliti, še enkrat Marku za povabilo. Sem hotel se zahvaliti torej Centru mladih Koper, je prvič, ki sem tukaj. Sem se tudi izgubil prej, nisem znal priti. Maps me je pošil v Maternu in sem mogel klicati njega, da je velik Koper, New York, tako da je lahko vse zgodi. Se zgodi, ne, še enkrat, no? Se zgodi. Torej, naslednji komad se kliče, se mu je ime I Gotta Live It My Way, je prvič, ki to igram live. Ja, tako da
upam, da bo šlo, upam, da vam je všeč, je zelo preprosta pesem v bistvu. Malo je eksperiment, ja. Torej, I gotta live it my way. Dajmo malo razživeti, malo, se reče, pomagajte mi. Malo poskaka, daj, malo bolj duševno. Sara, pomagaj mi. More energy! Naslednji komad se kliče Be Alive. Be Alive tudi govori malo, recimo, dosti krat mislimo, da potrebujemo veliko stvari, potrebujemo veliko materialnih stvari, avte in hiše in nove majice, nove čevlje, nimamo denarja za novih čevljev, tako da moramo dobiti druge stvari, ki so važne. Torej, vedno razmišljam tudi o kraju, kjer živim, kjer stanujem, torej hišo, ki imam, naravo, ki me ste zastopni, ne? In dosti krat mislim, da bi rad tudi živel na drugem mestu, samo ja, pa misliš, da ni niti tako slabo, kjer si. Pro i kontra, ne? Tako da ta pesem se kliče Be Alive. Appetizing chance, so don't let it sleep. No.
enjoy the things that last. Otherwise, they tell the best, and it will be fast. Oh, oh, oh. It will be fast, so fast. Something to do is breathe air. Set yourself free on stage and play. You can give the power to sing and dance. So don't let sleep. It's advertising to the song. Don't let it sleep. No, no, La Via Live. Živeti, ne se vedno pritoževati. Je treba tudi si pritoževati, že enkrat, no. Malo balancing, ne? Torej, naslednji komad pa se kliče Moj ime The Sun Can't Shine As Bright As You. In to je še kar stara pesem, ja, ki so bili na enem koncertu. Ne vem, če poznate Pink Armada, slučajno. In bila ta kitariskinja, ki je igrala na dobro, ne, in si proti wow, mi je prišlo tako inspiracija. Je zelo stara in ona verjetno ne nikoli slišena. Zelo verjetno. Ma ni važno, boste vi slišali, ne? Vsak še eno zbroj za ju. Take my car to drive away. Make some friends, headed to that place. Never thought I would make that face when I saw you there, rocking it loud, showing your skills. Everyone would be proud. You've been standing there with your bewitching smile, maybe the brightest I've seen in a while. Second chance, bright as you, can't you see? When they ask me what I want to achieve, I will always see you. Can't you believe? I guess they're right sometimes when they say never settle in life, you will never be fine. I don't know for sure that if I ever had you, I would take us to the other side of the world, or the sea, to the moon, no fear. Just take my hand, we will make it appear. Cause you're the one I would take with me. The sun can shine as bright as you, can't you see? When they ask me what I want to achieve, I would always say you.
hidracija je važna, ne? Torej, naslednji komad. Kaj pa, no? Samo trenutek. Tako, kaj zaplešeš, Mark, što ješ na tem sajtu? To je bil komad. Torej, naslednji komad mu ime Into a Brand New Land. Torej govori v bistvu o tega nomada, ki sem spoznal v enem pubu, enem baru v Gorici. In v bistvu mi je zelo, sem bil zainteresiran v njegovo zgodbo, ker mi je rekel, kako on je bil enkrat mehanik, on je živel v Romaniji. In on je bil mehanik in so ga vsi vprašavali za delati, vedno so mu dali avto za popraviti, vsak dan je delal tudi vikende. In tako en dan je rekel, dovolj mi je tega, prav sem naveličan totalno, bi hotel menjati življenje, kar je bilo preveč za njega. Tako da je začel, torej si je nabavil kolo, je dal zadnji en trailer in je začel biti en, kako se reče, fire eater, recimo, manjče folk, veste tisti, ki delajo tiste šove, ne, za ognjem, ne. In začel po Evropi, tako z biciklom, hoditi po mestih in jaz sem ga spoznal, torej v Gorici, mi je povedal to zgodbo in sem mu prijatelj rekel, zakaj ne napišem eno pesem in ja, zakaj ne, imam 3 pesmi, vsi skupaj in 4. bi bila slava, in tako je prišel vam ta. Into a Brand New Land. Brand
Novo kitaro ne moreš napraviti. Alright. Torej, sem zelo navdušen, ker v tem momentu bom prvič igral tudi na novo pesem, ki je v bistvu prav zadnja pesem, ki sem spisal. A ja, nisem tega povedal. Trenutno snemam LP, tako da snemam svoj album in sem zelo vesel za to. Sem leta čakal za ta moment recimo in delamo zelo pestro, upam, da bo prišlo ven lepo. In bo tudi ta pesem nova seveda, ki je nova in se kliče Inside a Pleasant Fence. To je govori v bistvu malo o temu feelingu, ki imaš dosti krat. Kot prej sem govoril od mojega mesta, da mi všeč, da ima lepe lastnosti, da ima naravo, dosti krat tudi pa se čutim malo nekako v neki ograji, ja? Kot pes, ne? Tako zaprt, domači pes seveda. In tako Inside a Pleasant Fence in torej ta malo to voljo, ki imam za tudi biti proč. In tako dela.
Torej, smo prišli k zadnjemu komadu že. Torej, to je en komad, ki mi je zelo všeč ga igrati. Verjetno eden od najljubših mojih zame, kot boste vi povedali. In je v bistvu en pozitiven komad, ki govori malo, tako si predstavljate eno bodočnost tako bleščečo in da bi lahko vsak od nas recimo delal, kar ki želi v življenju, kar si najbolj sanja in da bi bili srečni. Ker če nismo srečni, življenje ni lepo in ni škoda, ne? Ker živimo samo enkrat. Dovolj s tem govorjenjem, zdaj bom igral. sound of you.
se vedno tako potimo pregravno. Torej, hvala še enkrat, hvala res za posluh, upam, da vam je bilo všeč. Nisem vse zagral, ker so mi dali ta cajt, ja, to je to, ne moramo se, smo ljudi. In ja, še enkrat hvala Centru mladih Koper in hvala Mark, hvala Gašperju, ki bo zdaj igral, ali prej Sigbrid, ne vem. Kdo bi prvi? Sigbrid, zdaj, ja, en aplauz za Sigbrid. In Marko, ki bo z njom večer kaj igral, hvala še enkrat. In tako, lepi širni se vidimo. Apet duš. Ma dai, Sera! So tipo tiste scene v filmih, ne? Kaj se zgodi za res? Tako, Marko. 5 minut za igram 10. We are ahead of schedule. Si robiš malo, prestazione precoce, ne pa. Sem se slišal si, ja? Pravo 4 minute, samo da si uštimat, ne, daj, bom hitro. Original, seveda, ne? Torej, naslednja pesem sem napisal med COVID-om, ko sem bil tam, se spomnim, sem jedel skozi okno in torej sem videl, so mesto je bilo prazno, nobeno ni hodil okoli, COVID. In sem gledal to naravo in so bile prav rože, ki so pravili, ja, hvala, da se lahko malo dahnem, da nimam vseh teh čevljev vedno gor. In so prav dihali in se je prav videlo, kako je svet, recimo svet oživel. Mi nismo umirali, kmalu, in svet je oživel. Vsaj nekdo, ne, se je zabavil. In se reče, Scream Again. Laughing, or so it seemed.
Hvala. That's all, folks, I guess. Drugič, eno drugo še. Naslednjič. Hvala še enkrat. Hoče, da sem stalno videl, kad vam luči in ste lepi, ste res lepi vsi. Lepi in lepi. Dame in gospodje, dobrodošli na Sindromov Unplugged Volume 3. Še en aplauz za Mateja Visentina! Naslednji na programu so Sick Breed. Gospod Sick, gospod Breed, srečno. Midva sta se odločila danes odpreti z našim novim materialom, ki je v našem maternem jeziku, tako da lahko po špilu malo pokomentirate, kako se vam to zdi in vse. Se mi zdi, da bo kar štartala. Težko je sprejeti, da za
pelati na obali, ja? Ja, res je, zelo sončno je bilo. Ne več, zdaj je tema. Zdaj je že nasten grunge. Gremo naprej.
politično temo. Zato je dolgo časa. Janez Janša. Ne. Glavni lirik v refrenu je There is no such thing as weapons of mass destruction. And the oil
slovenščino, kolik, kaj, tork, prejšnji tork? Prejšnji tork smo ga kle posneli z Markom, organizatorjem. Res Mark, še enkrat, bravo, bolan špil, pač res vsaka čast kot organizatorju. Aplauz za Marka. Pa hvala CMK-ju nasploh, pač, da so nam dovolili snemati tle, pa Miki, ki ga ni danes tle. En shoutout za Mikija! Komadu se reče Luna. Ja, to je bil. Bil še Luna.
res. Zdaj mi boste mogli dati sekundo, da jaz oglasim svojo kitaro. Si slišal bas solo? Drugač pa en reminder, ker se reklamam nikjer ne da izogniti, čeprav ste plačali vstopnino. Imamo majice, Damjan Jonos, zdaj reprezente. Sigbrit! Imamo ful kvalitetne majice za ful dobre cene, tako da pridite pol do enega od naju, ali pa do Damjanove punce, do nekoga, v glavnem, do nekoga, ki reprezenta naš brand. I also do stand-up on weekends. Daj moraš da en bas, dum zaporan. No, in sinto mi je jedan moj. En malo bolj umirjen komad. Naša baladica. Se kliče Seaflower Penelian. Okay, we'll show you on as we go. So what's the deal with airplane food, huh?
všeč? Jaz nisem pripravljen. Ja, tako smo kulturni, da ti nismo pripravili stola. Zdaj je to prav kapanski koncert, ki je audience member uletel na oder in bo totalno za roko z nami. Pa je bolana kapa stari. Kratkar aplauz za vseh Brit! Dečki, hvala, da ste vzeli. Ok, drži se E minor pentatonike, pa bomo vedeli. Samo open jam. Vsega. Štartal bomo z enim Markovim komadom iz njegovega novega EP-ja Pieces of Sanity. A nam boš kaj povedal o Pieces? Ja, sem te reči še enkrat, bi se rad zahvalil vsem, ki ste prišli. In hvala, ker ste tako nahajpani. Smo donevi, ja, dečki so full fine, so rekli, da bi dejansko igrali en moj komad. Se gre Pieces of Sanity iz mojega prvega EP-ja in je komad, pesmica se gre o, v bistvu je zadnji čustveni izbruh pred propadom že otopelega odnosa. Oziroma, kot bi Sterki in Max rekli v backstageu, kaj spet jamraš o bivši. Tako da, ničemo dalje. Vsi komadi so v bivših puncah, tako da hvala vsem bivšim. YMCA? Exactly. Ali bivših fantih. Ampak niso tle. Ne, se tako kozmično se jim zahvaljujem. Good stuff. Štarti, Mark, ne?
determined not to pass out in faith. Consequences lead to massive injuries. There is no mercy in me. There is no mercy in you. There is no mercy in me. There is no mercy in you. There's blood in the sky, yeah, from the mouth. You spread out these little sanity. There's always no that body controls the way she threw me on my guard. I swear that you trade myself for you and trade body parts from crawling down. All in favor, figure out now. Trade body parts from crawling down. All in favor, figure out now. The way you put me out. I'll figure it out. No. Najlepša hvala. Naslednji komad govori o dolgčasu, o nečemu, s čemer zdaj se definitivno ne poistovetim, ampak se bom potrudil. Sing it, sister. Še navajo, Jaz bi samo rekel, da sem ful hvaležen, da je Marko z nami, da jaz trebam več pet fucking harmonij. I hate them so much, but it's the worst. Tako da, hvala. Z leti starke boš videl, da pet je ful za novo. Gleda ful, ampak... How animals may
bi pa prosil, da prižgene luči, da se bolj vidi publiko, ker tako res ste lepi, ne? Tako ja, da bo malo bolj intimno. Če ne res tako feeling, da ne vem, igramo v svoji temni sobi. Danes ste on fire, hvala vam vsem še enkrat, da ste prišli, res zakon, kot da ste te svečke, ki smo jih dali tle, amazing. Hvala za vašo pozornost in se vidimo prihodnjič.